mĩario ya ũiguano na ngwatanĩro ya Azimio. Nĩ ngatho na ngũkinyĩtie ũgeni tutwarane hamwe nawe na tukiambĩrĩria no wega ngũririkania no waranĩrie hamwe na ithuĩ. Page itu ya Facebook nĩ @Muthingi TV, Twitter, Instagram na YouTube guothe @Muthingi TV. Tukiambĩrĩria na mohoro maitũ nĩ atĩ aikaria kuma matũra matiganĩte wadi-inĩ ya Leshau Pondo thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua rĩu maraikarana hahu na nĩ kũrũmĩrĩra cioko cia wĩkinaĩ gũkorwo ikiongerereka na njĩra nene na gũkorwo ikihotomia ũthii wa na mbere hamwe na ũhagũku wa ũgitĩri. Na aikaria aya rĩu marateta nyũmba cia gũkorwo igĩbunjangwo ona ningĩ ũici wa mahiũ gũkorwo ukiongerereka na njĩra nene, na ũrĩa ũragĩkorirwo agĩkĩheana ũhoro ũyũ nĩ Omar Collins ũrĩa augĩte ciĩko ta ici nĩ ciongererekete na njĩra nene mũno makĩria na amwe gũkorwo magĩikio ngono no thengia wa thikũ nini makoneka makiũrũra thĩinĩ wa matũra. Majina ni Frank Joseph Mwangi. Mimi ni mwenyeji wa area hii Shauri, na kuna wizi wa mifugo, ng'ombe, mbuzi, kuku, viazi na kadhalika. Ni mambo mingi juu hata mambo ya nini. Kuna vitu kutoka kwa manyumba, ma TV, whatever. So tunaomba security watuangalie hiyo nini mambo kwa sababu ya wizi. Hii mambo ya kuvunja manyumba na wenye wanaiba wanakuja kuiba vitu kama kuku, mbuzi, mambo kama hayo. Kwa ukweli hakuna kazi na vijana labda wamekosa pesa kabisa, lakini kuiba si jawabu ya kusema ati utajiridhisha na yale mambo unataka kufanya. Ile kitu ningetaka kusema ni watu wadumize security na waashe kwenda kuiba pesa za kuiba kuku, buzi, viazi, na wengine wanaruka mpaka kwa mashamba ya watu. Kuna hiyo hofu ya kwamba wananchi wanashika mwizi akipelekwa polisi anawashiliwa. Hiyo mambo naangalia kwa sababu ningetaka kujua kwa inaweza letwa kwa polisi. Alafu mpaka siku nyingine nimesikia ati watu wanaambiwa na full OCS ati endeni mtafute huyo mtu ikiwa mnamjua. Na sasa hiyo mtu ameshikwa ameletwa, wananchi wakitoka unasikia huyo mtu amewashiliwa. Niko hapa juu ya ile mambo inaendelea kwetu. Kwanza mtaa wa kwetu ni ile kule Kivoya. Ninakuja hapa kuongea juu ya wizi ule uko juu sana. Tunaibwa ng'ombe, tunaibwa maharagwe, tunaibwa kuku. Sasa tunauliza sisi askari tutatoa wapi? Sasa kilio yetu nani yako karibu atusikie? Juu sasa tukikaa hivyo si hata tutakutwa usiku. Tuitizwe kigufu. Sasa hakuna usaidizi wa askari. Tunalilia serikali iingilie hii mambo. Juu imesidi sana. Tuko na hofu sana juu hata ukiangalia ni watoto wetu juu hawana kazi. Kama kazi ile ya kazi mtaani ingerudi, watoto wawe busy, tuweza saidika juu mtoto akiwa busy hatapata nafasi ya kwenda kuiba na wengine. Na tugakihoka ugitĩri ni ũgũkorwo kĩgacĩrithio thĩinĩ wa gĩcigo kĩu kũrĩa kaunti ya Nyandarua. Na tukiuma kaunti ĩyo tuingĩra kaunti ya Machakos kũrĩa thirikari ya kaunti ĩno ya Machakos nĩ thiĩte na mbere na gũkorwo ĩkĩkuruhania ũhoro wĩgiĩ aruti a wĩra na kũmabundithia mathomo marĩa mangĩkorwo magĩthemana na mĩtino ĩrĩa ĩcemanagia na aruti a wĩra, mĩtino ya hinahi. Na kũringana na karani wa kaunti ĩno Dr. Mutua Ndabuki augĩte arutwo a wĩra aya arĩa makoretwo magĩthomithio kuma honge citiganĩte cia gĩthirikari makoretwo magĩthomithio mĩbango ĩno hamwe na mathomo maya gũtigĩrĩra mĩoyo ya andũ nĩ yahonekio rĩrĩa mĩtino ta ĩno yakorwo ĩkĩhanĩka. My name is Dr. Ndabuki. I'm the County Secretary and Head of Public Service, Machakos County. We stand here very proud of what has been achieved. For the last 1 week, we've had a training on
emergency medical dispatchers, and this evening we have seen the closure of that exercise. My name is Charles Mulinge. I'm an emergency medical technician. From Monday this week up to date Friday, we have been trained about emergency medical dispatcher course, which has turned to be a very important course in knowing how to handle emergency cases and how to handling mass casualty incidents. And this course I believe will be of a great help to residents of Machakos County and abroad in dealing with the emergency cases. The purpose of this training, by and large, was to secure even further our people and property in case of emergencies. That we are along the northern corridor, the Mombasa Road, we have so much road accidents. This course has empowered us on how to deal with those cases and how to communicate from dispatch house to the people at the ground. 30 people trained, and these are staff members of the county drawn from various cadres. We even had a medical officer and MO. To express my heartfelt gratitude to those who have made this course a success, especially our able partner Maltese International and the Machakos County government for giving us this opportunity. Na gĩcunjĩ kĩa ambunge kĩrĩma-inĩ gĩa kuma kũrĩa kĩama kĩa Jubilee na nĩ mwena wa Embu nĩ maugĩtire kana makoria mũtongoria ũrĩa warĩ ho wa bũrũri wa hau kabere Uhuru Muigai wa Kenyatta akorwo agĩcagũra atongoria angĩ a kuma kĩama kĩu, makiuga matikoretwo makĩrutithania wĩra gwa kahinda kau gakoretwo ho na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na ũndũ ũyũ wĩkĩtio rĩtana nĩ MCA wa Kirimari Ward ũrĩa augĩte atĩ Nyaga Collins Nyaga ũrĩa ugĩte atongoria arĩa makoretwo ho matirarutithania na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na koguo nĩ ihinda rĩu mũtongoria wa hau kabere akorwo agĩcagũra atongoria angĩ. Vile mnajua inaitagwa the land of opportunities. So sisi tumekuja tukaangalia hii mambo inaendelea hii Kenya, tukarealize kuna watu wanataka kutumia wale watu wengine vibaya. Sasa hii tukienda kuangalia kama Jubilee ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekuwa president for 10 years, saa hii kuna wale viongozi wanaitwa wanapatiwa pesa waende wakafanya maandamano kwa street, na kuna wale viongozi ambao wamejitenga kama akina Sabina Chege sema wao wako tayari kuunga serikali ya William Samoei Ruto mkono. So sisi tunasema leo hii sisi kama vijana hapa Embu County tunaenda na serikali ya William Samoei Ruto, na tutaweza kusupport wale watu wenye walikuwa Jubilee wakaingia pande ya William Ruto ambao ni akina Sabina Chege. So siku ya leo sisi vile mnatuona asubuhi tuliamka kwa Mheshimiwa Koro kwa sababu yeye ni alikuwa anasimama, actually ni alikuwa strong candidate hapa Manyata akisimama kiti ya MP na Jubilee. Tukamuuliza yeye yuko Jubilee gani? Yuko ile Jubilee yenye inapatiwa pesa iende ikaribu mali ya watu, ama yuko ile Jubilee yenye imejoin hand kufanya kazi ya kusaidia Wakenya pamoja na His Excellency William Samoei Ruto? Na Koro akasema yeye yuko pamoja na ile Jubilee yenye iko kwa serikali. Nirudi niambie Wakenya, msikubali kutumika vibaya. Hiyo maneno ya kuenda kupatiwa shilingi 200, saa hizo ni watu wamekaa mahali chini kwa mahoteli nuliwa mandazi na chai, mnaambua muende kwa street mkapigane na askari. Kama wewe ni kijana mahali popote ulipo, na kuambia tafadhali usikubali kwenda kupigana na mama yako akiwa kwa kibanda akiuza, kwenda kupigana na mama yako akiuza hoteli, ama kwenda kupigana na anko yako ama ndugu yako ama jirani yako akiwa kwa bodaboda. Kwa hivyo sisi tunataka kuhakikishia serikali ya county in the hands of bodaboda, Embu County tuko safe. Ningetaka kuambia Madhakarua rafiki yangu Munya na Kioni, tafadhalini nyinyi mnaenjoyiwa, tokeni kwenye mko, kujeni tuingie kwa serikali, tufanye kazi na serikali, kujeni tuunite Mlima tuweze kuingia kwa serikali ili watu wetu waweze kusaidika. Ningeenda kuira Madhakarua, mimi ningetaka kuambia rais ambaye alikuwa mstaafu Uhuru Kenyatta, mimi nataka kuongelea mambo ya chama hii ya Jubilee ambayo haieleweki bado. Unaitaka wewe tuambie unataka hii chama usimame nayo tena urais ama unataka namna gani? Mimi nakuomba kwa heshima, hii chama ya Jubilee sisi ule mtu tunaweza tuongoza na hiyo chama ya Jubilee, tunataka Sabina
wakifanya delegate conference akuwe yeye ndiye party leader, wakiwa na kanini kega, warudi watutoe hapo watuingize kwa serikali. Kumekuwa na hulka mingi hapa kule kwamba ile serikali iliyopita imekuwa ikisumbua watu, lakini sisi tukasema tutashirikiana pamoja, tutasupport the government of the day ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Arafu mheshimiwa akatuambia tuingie kwa chama ya Jubilee yenye imeshikiliwa na Sabina Chege na Kanini Kega. So siku ya leo tuko hapa na tunataka kila mtu mwenye anasikiza na kila mtu mwenye atakuwa akifuatilia hii maneno ajue sisi tukiwa Embu tumejitorea na tumesema we are supporting the government of the day from county government kwenda national government. Na kambuni ya bũrũri ya gũthondeka hinya wa thitima rĩu nĩ hithũrĩtie gĩthima kĩerũ gĩa gũkorwo gĩkĩrutwo hinya wa thitima wa gĩkĩro kĩa 22 ithimi-inĩ cia thitima gwĩtuĩka ũndũ ũyũ ũhithũrĩtio kũrĩa kaunti-inĩ ya Baringo na nĩ gĩthima kĩũĩkaine ta Paka kũrĩa kaunti-inĩ ya Baringo. Na rĩu gũthondeka hinya wa thitima nĩ kũrerĩkana nĩ gũkorwo gũkĩongerereka rĩngĩ tũkona nĩ gũkorwo na thitima ya raithi gũkũ bũrũri-inĩ, na ũhoro ũyũ ũgagĩkĩrwo mũkonde nĩ cabinet secretary wa hinya wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ oro hamwe na maguta nĩwe David Chirchir. We've just witnessed the opening of well number 8 or where we've just come from, and that well is discharging at an average of what would otherwise be 22 megawatts. And so as we continue investing and getting this kind of hits, 20 megawatts per well, it really profiles Kenya in the right position as an investment destination. So we want to commend the government for the commitment it has made in developing geothermal, but more importantly as we go forward, because we understand our financial position currently, we want to bring more private investors to support GDC, because what we've been doing, de-risking a field is very expensive, like I've mentioned. And there are investors who are willing to take a green field, work with GDC on a PPP kind of framework, and be able to have a guarantee, or the guarantee that they will convert the steam to power. And therefore, as we develop more of this kind of the average cost of fire in Kenya is coming down, and it will come down significantly. Okay, my name is Dr. John Matiu. I'm the Managing Director of Ketraco. Personally, Ketraco plans to do a 197-kilometer line from a point called Losuk, just off Barrel. It'll actually pass very close to this place, go all the way to Lesos. This will allow power that is generated from Paka and the other sites around this place to be evacuated either towards the western part of the country, towards the Lesos, and also to be evacuated back to Lesuk and go down to Suswa. So that's what Ketraco is planning to do. We are currently coming to the tail end, and we hope by December we'll have financial closure so that we spend the next 2 years constructing the line, and hopefully by January 2026 we'll have a transmission line. My name is Alex Washira, Principal Secretary, State Department for Energy. The reason why we brought the two MDs together today is to ensure that we plan well. We ensure that by 2026, 2027, 2028, moving forward, we do have ready lines to evacuate power that will be generated from Paka. This is our next all-carrier frontier. My name is Felix Kiplagat-Mayo, Deputy Governor, Baringo County. The county, we are proud to be part of the energy-producing counties. And this is a big achievement to be able to supply power to this nation. We look forward to increasing the cost, increasing the power, the size of power in this country, and hence we'll be able to reduce also the cost of power. Na tugitigana na riboti iyo igie kugacirithia thitima cia raithi guku bururi-ini riu tukwamba guikiria ro hanini na niguko ngicokereria thie na mbere na gutamburukiria mohoro maitu kuringana na uria andiki aitu a mohoro mathiete na mbere na gutumenyithia uria maundu magikaire thuko thutha kahinda gatari kuraihu nigukorwo ngicokereria.
mithako marebeta nyĩmbo cia ũndũire tũcunjĩ twa Bibilia nyitanagĩra nani MC Hype Jemo o juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia kĩroko tũgathoma tũgakena na tũgacanjamũka. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munugo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tafarira-ini ya itaha ria maitu tugutaraga njira ya kuruga irio ngurani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Njeri wa Nyakio o kiumia thaa 9 cia hwaini tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Ni ngatho ngakunyita ũgeni rĩngĩ na nigetha tũgĩthiĩ na mbere na Gikunjuro gitu kia mĩaraho. Gavana wa Kakamega Fernandes Barasa ni oritie mwaho wa thirikari ya mũng'ethanĩro gũkorwo makĩiga mabataro ma Akenya muhari-inĩ wa mbere thĩinĩ wa mĩario ĩrĩa gĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩkĩambĩrĩria mũthenya wa oke na akĩaria mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ambunge kana gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa muthenya wa ira. Barasa ni arakorirwo agikiuga bururi wothe ukorwo wina uiguithanio na kwage uhinga oro wothe iria ingiyumiria thiini wa miario iria igitanyitwo gukorwo ikiriho gatagati ka ciama kana miaho ino yeri thirikari oro hamwe na mwaho wa Azimio. Sisi kama viongozi tunataka amani kwa nchi yetu ili tufanikishe maendeleo. Na tunashukuru sana msimamo ambao Baba Raila Amolo Odinga amechukua na rais wetu William Samuel Ruto. Lakini jambo ambalo tunawasihi viongozi wote ambao wako ile committee ya kuongea, please agree on the agenda of the discussion. Let us stop being headliners. Mazungumzo yakiwa ya kufanisha mambo ya amani, that is the only way we are going to have proper development bila upinzani wowote, na hiyo ndio mambo ambayo sisi kama viongozi we want to ask our leaders
Please sit on the table. Wacha kuwa na zile cards umeweka chini. Put everything on the table ili mkuwe na kuongea ya kuleta amani nchini Kenya, and that is how we are going to achieve ile mambo ambayo mnaita bottom up economic transformation agenda. That is our plea kama viongozi ili tupate suluhu ya kudumu kwa mambo ya gharama ya maisha ambayo iko juu, na mimi najua viongozi wakiongea we are going to have a sustainable way forward. Wanaofanya kazi na wewe katika ofisi, tuko na mheshimiwa chief officer na mũmbunge wa Lugari Nabii Nabwera nĩ orĩtie mũtongoria wa bũrũri gwetha timu ĩngĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩkiunanĩra njũng'wa harĩ mĩario ya thirikari hamwe na muungano wa Azimio, kuga atĩ arĩa makorirwo magĩcagũrwo kuma mwaho kana kuma thirikari-inĩ na nĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kũronania atĩ kwaia gũkorwo gũtarĩ na kwĩhokeka, na koguo agakiuga nĩ arugũrie timu yake na atigĩrĩre atĩ nĩ acagũra andũ mangĩhokeka na ningĩ andũ mena mũtugo wa gukorwo makiri na maumĩrĩra mega kana kwĩhoka nĩ gũgakĩgĩa na maumĩrĩra mega. Kila mtu anataka amani Kenya. Na niliona vile mlifurahi mkisikia baba anaenda kuongea na Raila. Sina ukweli na Ruto, sina ukweli. Lakini nataka kusema hivi. Uzuni wangu Nabii mbunge wa Lugari ni hii. Kwamba wewe unasema unataka tuzungumze, na huku unatutumia watu wenye wataki kuzungumza. Hiyo mazungumzo itafanyika? I appeal to the President of the Republic of Kenya. I appeal with all humility as a peace-loving citizen of this country. And second, as a parent who has children. And thirdly, as a leader who has lost a member of my community, one youth naenda kuzika leo, aliwawa kwa maandamano. Kwamba Mr. President, kindly well for Kenya. Withdraw all your hardliners on the committee. Just the way we withdrew our hardliners and gave you the most sober to lead the discussion. All of us want a peaceful country. All of us want a developed Kenya. Na mutengeri wa hau gatene Irene Limika ni athiete na mbere na guthomithia nduriri citiganite muthako wa gwikia migwi thiini wa kaunti cia Turukana, Elgeyo Marakwet, Pokot, oro hamwe na Turukana ni cihimbiirie muthako uyu. Limika agithie na mbere na gutariria kiuga muoroto wake ni gutigirira ni akorwo akirehe mathomo maingi kuri andu aria othe makoragwo makiriithia kuma icigo icio. Tumeona kwamba michezo imeweza kuinua vijana na imeweza kuinua maisha ya watu wengi sana. Kwa hivyo zile opportunities ambazo tunapata tuzitumie vizuri ili tuhakishe kwamba tunapata ajira. Na nimewaleta pamoja kwa nia ya kuwasaidia kukuza talenta zenu. Kwa sababu kuna wachezaji wengi ambayo wangejisaidia na hiyo talanta, lakini kwa sababu hawana uwezo wanapotelea huko mashinani. Sasa kuwainua nini? 28 na kwa jumla tutakuwa na vijana 460 ambayo tutasupport
wakutane na waje wacheze pamoja, wawe marafiki na wakutane, wabadilishe maoni hata yao, wawasaidiane na wajuane. Na tugithii na mbere ni ati timu ya Chelsea ya JCB nirikitie kuyukia uhotani na point 5 gwa kibugu timu ya JKUAT ligi-ini nene cia mbitika ici, na timu ya KCB itongoretio ni Joseph Mithu oro hamwe na Ben Gikunjuro maratongoririe mbitika ici na iria irakorwo igithakwo mwena wa Rwaraka. Na riu timu ino ya KCB ni haririe gugathaka thiini wa mbitika ingi kuria bururi-ini wa Germany tariki 20 ginya tariki 21 thiini wa mweri o uyu turi wa kanana. The World Chess Body, which is FIDE, has organized the World Rapid Team Chess Championship, which will be held in Germany, starting I think on 25th of this month for a couple of days. And we are lucky and happy that KCB has sponsored us, the chess team, to go there. Now this event is, it basically takes the best teams in every country, the best club teams in every country. It's very, very, very grueling, like the competition is very high. I think former world chess champion Magnus Carlsen will be having a team there, and as well many of the world's top players will be there. So for us as KCB, being the dominant club in Kenya and I think even the best in East Africa, we are looking forward to go and rub shoulders with these giants of chess, basically. Well, I think the mindset is very important. We are going there minus any fear. We are going there to learn a lot and to cause some upsets. Hau niho tugwikirira gaturumo gikunjiro kia miaraho itu ngatho muno makiria ni gukorwo kiri mitambo-ini gukorwo hamwe na ithuo na haririria othe mohoro maitu tugaicokia ngatho. Ni ndire na mangi nguongerera tiga thoma ndumiriri cia haha nini kuma kuri Grace Mathu agakiuga gikunjiro ya umuthi Murugi Job ni ndakuona wi mitambo-ini oro hamwe na Be wa Mashaka ugari mitambo-ini muno ya Muthingi TV. Ni ngatho wothe muragitwamukira muri na tugakiuga ni asante sana. Daniel Kirago arauga ari mitambo-ini na ni asante sana. Shima Sharia Ben Mwangi an inyuothe tugacokia ngatho muno makiria ngurikiriria na James Kinyua na ninge njokerie ngatho kuri eroreri othe ndimendithirie miaraho miega. Nie tugacemania muthenya wa rucio thiini wa tabarira ya igaguriro thaa 1 cia rucini. Ngai wa moyo amurathime atindanie hamwe na inyue na nitugicemanie muthenya wa rucio. Thenge muno Tabi na timu yaku iria gikiuma muhari-ini wa gutigirira mohoro maya ni magithiranio na njira iria yagirire cihandite wega thaa 7:30 korwai na miaraho mirathime.